Hayırlı günler barığızga da. Saban tuyuna bağışlangan şiir hem jir bayramına hoş geldiniz. Bayramimizni Kur'an ayetleri okup başlayız. Onları selamlav sizleri bilen Saban tuyu tarihine, oyunlarına kağılışlı şiirler, şiir, jir hem büyüler bilen devam etiriz. Hazır sizni Ankara Üniversitesi'nin aspirantı İlyas Miftahov'a berabız. Uzun işlem. Şükürler. Barınızga da hayırlı günler. Allah'a tapşırıp başlayız. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem ve Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyine vel mursalin. Salavatullahi teala aleyhim ecma'in. Nevayeten bi kıraati Kur'an li rizâir rahman ve teraddede şeytan ve tenahiril kabur min ehlil iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله ربنا ورب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahi amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbim Allah Teala'm, şu okuduğum ayet-i kerimelerden bulan hata ve kemçiliklerini gafu itken halinde kabullardan eyleseydin. Şulardan bulan ecir ve sevapları ilk evvelde İki cihanga nur için jiberilmiş, sadr-ı sagadet, nur-ül huda, sultan-ül enbiya bulgan, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin pak ve muttahar ruh şeriflerine eriştirseydin. Şulardan bu kitapları etkeviz, Adem bile enkeviz hava razılarından bugünkü güngacha yer yüzüne kelip ketken her parça peygamberler, zahidlar, salihlar, tabiinler, evliyalar, enbiyalar, şehriyar-ı gizam, ashab-ı kiram, ummahat-ı müminin hazretlerinin de sabak ustazlarımızın hikayelerimizin de ruhlarına eriştirip Rabbim bizlerge de şefaat makamında şefaatlerini nasip etseydin. Şulardan bulan ecir sevaplarını cümlemiz tarafından da devam ettiği vefat bulgan etiyenilerimiz, eri babalarımız, bir tuğanlarımız, Irak'tan da devam ettiğilerimiz, eğitim vasiyet etip kaldırıcılarımız, her parça devam ettiği zatların ruhlarına eriştirip ruhlarını şahat kılsaydın.
Bizlerden razıyla rıza bulun hallerinde, kabirlerinde, kıyamet saatinde cennet nimetleri sıfatlarını nasip etseydin. İndi Rabbim, ya Rabbena Mevlana, tirik bulganlarımızga isenlik, sağlık bir, canlarımızga can tınçlığı, tenlerimizga sihat selametlik bir, türlü afetlerden, bela kazalardan, havf hallerden imin kıl. İlden ayrım kayı hasret kürsетme, üzünden gayrıga muhtaç kılma, kişi kullarına kaldırma ya Rabbi. Bulgan Peygamberlerge üzüňiň hak bolgan, pak bolgan ýolundan adaşmyşsa, sataşmyşsa barıga nasip etseýdiň ya Rabbi. Rabbim Allah Teala'm şu uçraşularımızı da hayırlı etseydin ya Rabbi. İllerimizni, devletlerimizni türlü afetlerden, belalardan, havf hatlardan imin kılsaydın ya Rabbi. Soğuşlardan, açlıklardan, kanlı günlerini körülen ya Rabbena Mevlana. İllerimizni, devletlerimizni üzün saklasaydın. Hazırgısı vakitte soğuş bulguşluk kan jirde yaşayıcı bendelerine de hayırlı merhametini, rahmetini, yardımını Rabbim salsaydın. Rabbim Allah Teala cümle bizge de aşbu dünyalarda da hayırlı turmuşlarda, hayırlı maişetlerde yaşap, üzüňiň karşında da kim pur kıl, yüzlerimizni nurlu kıl, imanlarımızı kamil kıl, baracak jirlerimizni Rabbim Allah Teala kabirde kin kıl. Ya Rabbi şulay cennetinde birge aşıra nasip ve müyesser eyleseydin. Ya Rabbi, Rabbim dualarımızın kabulluğun bu dünyada da ahirette de görügen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ec'alil Kur'an lana fid dunya rahat وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا وفي الميزان ثاقلا وإلى الخيرات كلها داللا ومن النار سترا وحجابا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق واغفر لنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحرمة سورة الفاتحة. الله أكبر. Rahmet İlyas. İskişehir Tatarları hem Türkiye'nin başka şehirlerinde yaşayan küp kine yerli Tatarlar şığışı bilen Osmaniye Tatarı bulunan. Halk arasında Kırıhiyet ismi bilen de bilgili. 1902 yılda kurulgan İskişehir Tatarları Medeniyet hem Yardımlaşma Uyuşması'nın Saban Tuyları nakmine bu avulda ötüp kile. Sözünü uyuşma yetekçisi hürmetli Ferhat Aktaş'a veririz. Esselamu Aleyküm. İster misiniz? Hürmetli milletteşler. Eskişehir Hazar Tatarları Medeniyet hem Yardımlaşma Cemiyeti yetekçisi Ferhat Aktaş olan. Sabantoy bayramlarımız kutlu olsun. Gelesi yıllarda Sabantoyların kutlarına nasip olsun inşallah. Bittim. Çok hattik. Rahmet Ferhat Bey. İstanbul şehrinde 1997 yıldan başlayıp Türkiye Respublikası'ndağı Tataristan Respublikası'nın vekaletli vekilliği işlep kiler. Vekillik Türkiye hem Tataristan arasında savda, iktisadi, feni ilimteler urnaştırı, hamalarını üstürü bilen büretten, birideki Tatar diasporası bilen ilimtelerinin gıtı yönelişinde eşli. Bugün bizning bilen Türkiye Respublikası'nda Tataristan Respublikası vekaletli vekili hürmetli Gataulin Ayrat Eduardoğlu. Sözünü sizge veririz Ayrat Eduardoviç. Aleyküm, hürmetli dostlar, kadirli milletteşler, muhterem vatandaşlar. Sizni milli bayramımız Sabantoy bağışlangan şığır hem jır bayramı ötkərgüz oyundan tebrik ettim. Bugün sizin barğısında yaraktan bulsa da bu yana formatta görüşüden bik şatmın. Her yıl barımız birge jıyılıp, halkımızın en yaratkan bayramın Sabantoy'un Türkiye'nin türlü tübeklerinde uzduraydık. Lakin indi bu yıl bilgili sebeplerden planlarga özgärişler ketirge tory keldi. Lakin öz örf-adetlerini saklap kalu için halden çıguu yolun tabıp bolan. Sabantoyuna bağışlangan bugünkü şığır hem jır bayramын uyuşturgan barıgызga
Şın көңелдән рәхмәтемне белдерәм. Бүген онлайн форматында үткәрелгән бу бәйрәмебез нәкъ менә Сабантуй шикелле интернациональ бәйрәм булган, үз онлайн мәйданына төрле халыклар һәм мәдәниятләр вәкилләрен җыйган. Шушы шигырь һәм җыр чарасында Сабантуе кебек якты, истәлекле бәйрәм булыр. Тугандаш халыкларыбызның бердәмлеген һәм дуслыгын чагылдылар дип ышанам. Хәзер инде рөхсәтегез белән Татарстан Республикасы Президенты Рустам Нургалиевич Миңнехановның сәламләвен укып китәм. Кадерле дуслар, хөрмәтле ватандашлар, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы, Татарстан Республикасы Хөкүмәте исеменнән һәм шәхсән үзем сезне йөрәкләрдә яшәү дәрте уята торган күңелле Сабантуй белән тәбрик итәм. Киң танылган күп санлы милли бәйрәмләр арасында лаеклы урын алган Сабантуй чын мәгънәсендә халыклар дуслыгы тантанасына әверелде. Шул ук вакытта татар халкына хас асылын югалтмады. Буыннан буынга тапшырыла килгән гореф-гадәтләр, йолаларга моннан заман белән бәйле яңалыклар да бик күркәм генә үрелеп бара. Мәйданда яше карты, олысы кешесе һәм дин вәкилләре үзенә карата җылы мөнәсәбәт тоя. Җир кешеләрен, кыр батырларын олылау бәйрәме буларак, барлыкка килгән Сабантуй табигатьнең уянуы, ашлык икешнең бәрәкәтле хезмәте, ачык йөзле киң күңелле халкыбызның иҗади мөмкинлекләре, юмартлыгы гәүдәләнә. Хәтердә шигъри юллар яңара, Сабантуй хезмәт туе, шатлык һәм бәхет туе. Сабантуй барлык татарларның ата-бабаларыбызның нигез салган бай мәдәният һәм матур традициялар белән тоташтыра. Ватандашларыбызга милли мәдәни мәсьәләләрдә ярдәм күрсәтү татар дөньясына берләштереп торучы республикабыз һәр даим игътибар үзәгендә. Быел ТССР төзелүнең 100 еллыгы билгеләп үтелә һәм халкыбызның тарихи мәдәни мирасын саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш керткән күп санлы мәдәният әһелләрен һәм җәмәгать эшлеклеләрен тирән ихтирам белән искә алабыз. Эпидемиягә бәйле вазгыять шартларында бәйрәмне уздыруның яңа катлары Сабантуйның дәртле тәрәнкүр рухын сакларга, аны тулысынча ачарга мөмкинлек бирер дип ышанам. Бәйрәм тормышыбызга гадәттәгечә шатлык, сөенечләр, яңа иҗади омытлар һәм игелекле гамәлләр алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ихлас йөрәктән исәнлек, саулык, бәхет һәм иминлек телим. Татарстан Республикасы Президенты Миңнеханов. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур әйтеп, Айрат бәй. Хәзер мин сүзне Иске шәһәр татарлары мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасының җитәкчесе урынбасары Видат Доуга рәсем килә. Видат бәй. Halil, Vedat Bey'in açabilir misin sesini? Buldu. Buldu. Biz Türkiye'de yaşar Tatarlar. Hemmeniz Sabantuyuna katnaşkanınız için hepiniz rahmetler tilayım. Bizler bilesiz bunda yazıp sileşirge gerek de Sabantuyu bitti. Hani Sabantuyunda bulay yazıp protokol bulmayı. Kungilden nemezsek ise tuganlar hem mesamında mesela. Kungilden nemezsek ise anı sileşirge gerek. Biz 1992 yılına hatlik 100 yıl bulay. 100 yılda Sabantuyunu bilmeydireye geldi. Kaçan öğrendik? 1992'de öğrendik. Perestroika'dan sonra. İşte temsilcilik açılık açmanda bizge Allah'ını da gösterdi. 92'den beri her sene biz Sabantoy yazıyoruz. Nasip olsa. Bu sene de yasayanmış şakalabız deyip bir bulay künglemiz vatık bulgan iyi. Surasıyla içtik niçik yasarbız. İyi Tatarlar şulay yol taba bit. Biz de bir yol taptık dedik sanal yasıkmanı. Mayıs ayından beri ezirlendik, yasadık inşallah. Bulay indi ireneceğiz. 2013 yılında mesela müze iyi açtık biz. Prezidentimiz Kildim'inde Sabantoy'da. Zor bir Sabantoy yasadık. Eskişehir'de müzeyi açtık.
bu muzeyinde kişilerini Tataristan'la ürettik. Tataristan'da Nemeste bulganını ürettik. Tatarlarla kim bulganını ürettik. Özümüzde saklaptırdık. Şimdi biz 4. 5. nesil. 4. 5. nesilge hatlik biz adetlerimizi, örflerimizi hemmesini saklap kaldık. Bundan sonra da saklarga oyluyuz. İşte bu saklarda oylaganda bizne sabahın toylarını, aşlarını hemmesini yasarga kirek. Kadınlarga biz Tatarca dil kursları açtık. Tatarca öğrensinler, kadınlar deyip, iyi de Tatarca sileşsinler, balalarına Tatarca öğretsinler deyip. Müziklerini üretirge başladık. Müzik, folklor dersleri yasadık. Hem mesela şulay Türkiye'de katlaştırıp tırabız. Yasayacağız inşallah. Tatarlıkını unutmayacağız, saklap kalacağız. Hemmegizge selamlar. Rahmet Vedat Bey. Uyuşmamız 1992 yılda kurulan, hem şu yılda en birinci tapkır Osmaniye avulunda Saban Toyu o'tkarilan. Hazır sizge men videoni 1992 yılgi Saban Toyuning videosini ko'rsatirga tilayman. Hazır. Halil, ben açayım mı, sen açacak mısın? Ben açayım, değil mi? Bekleyenler var. Ha? Anında Macer Köyü var. Zara video gözükmüyor. Video gözükmüyor mu? Gözükmüyor. Gözükmüyor şu anda. Video atılmadı. Sesleri geldi ama video gelmedi. Bir daha deneyeyim. Şimdi Hala yok. Yok yine. Ömer'de oynuyor. işletmeyken Dikkine tavuşlar kile. iyi. Kile hem minde tuktata olmayayım. Görünmüyor mi? Görünmüyor. İlk baş videonun görüntüsünü uzun kara. Onları paylaş. Ben hazır bunu kompüterda görmeyeyim. Bekleyenler var orada. Kuruğum gerek. Işık tabam alamalını. Bende bir kaydardır.
Yok kilme değil mi? Yok kilmedi. Kilmedi. Yarı Yok, yok. kursatıp, iyi, kursatıp bulmadı alaysa. Alaysa bizning avul turmushi turunda biraz Vahid Havi, Vahid Erden silab ketsin. İstenmesiz aziz milletteşler, hürmetli konaklar, hemmegizni İskişehir'de yaşayıcı Kazan Tatarları, hem Osmaniye avulundaki yaktaşlardan hemmegizge köp selamlarını böyle gitemiz. Bizler Türkiye'de 5 tane, 6 tane Tatar avulu var. İlk zorları indi İskişehir kalasında Osmaniye avulu. Biz bunda Glasnost Perestroika bulgaçtın 1992 yıllarından sonra. Şimdi saban toylarını İran'a başladık. Andan kilivçi şekiller bile, kültürel ilişkiler bile. Hazır her yıl bunda saban toyu yasıydık avulda. Bu yıl koronavirüsten indi yasıyalmadık. İçimiz bir bırçıldı. Bunda her yıl saban toyu yasıydık. Burada İstanbul'da buladır. Kütahya'da buldu. Indi bultur. Antalya'da yasadık. Bultur Antalya'da 2 tane saban toyu buldu birden. O kadar sakınganlar indi. Antalya'da da Kürt Tatarlar var, Başkırtlar var, Yeşiller. Bizim haller bile şulay indi. Bundan sonra inşallah gelecek yıllarda şulay saban toylarına tapışırız. Ama hazırki internet, interview bile bütün dünyada da Tatarlar bile tanış bulduk. Amerika, Avustralya, ta evvel bunlarını tanımıdır. Hazır bir şart bulduk. Hepinizge İskişehir'de yaşayıcı Tatarlardan köp selamlar ekleriz. İsenlikler, sağlıklar, ömür boyu varlıklar dilimiz. Rahmet. Rahmet büyük zoriyeti Vahid Bey. Halil, hazır müze videosu alasın mı? Müze videosunu açabilir misin? Zara video yok. Evet, Halil'in masa üstünü görüyorsun değil mi? Aynen, aynen onu görüyoruz şu anda. Tamam, Halil ne durumda? Zara, önceden videonun açık olması lazım. Böyle ekrandan seçip yaparsa açılmaz. Tamam. Halil, şu an bu videoyu kapat. Aç. Bilgisayarında ilk olarak bunu aç. Durdur. Ekran paylaşımını yap. Ve videoyu da tıkla. Zara, benim mesajlarıma bak. Ses yok. Tavuş gelmiyor. Bunda silenik olmazsa. Bu müzeni 2013 yılında açtık. Prezident kildi. Minne Hanov.
Ağzından müzik kılay. Tamam. Halil, şu an bana 3.55 dakikasına getirir misin videoyu? Halil? İyi. Mınamında ihtibarınızı celip itesim kile. Tekrar Halil. Sade Çağatay'ı göster. İyi. Sade Çağatay Gayaz İshaki'nin kızı. Benim şunu etesim kile. 1943 yılını May ayında Kurunuklu siyasetçi Gayaz İshaki Osmaniye avlunda hem Eskişehir'de kabula.
Bu seyahatinde ул 1943 yıl gündeliginde yazıp kaldıra. Bugünkü günde Gayaz İshaki ismin Halil. Ama kalsın. Bugünkü günde Türkiye'de Gayaz İshaki ismin yaşatışı fond var. Ул Ayaz Tahir Türkistan İdil Ural Fondu deb atala. Onun prezidenti Tülay Duran. Bugün bu fondun vekili Timur Kocaoğlu, Michigan Üniversitesi professoru bizning bilan. Benim ona söz veresim kile. Rahmet. Hepinize sağlık, esenlik dilerim. Saban toyunuz kutlu olsun. Bu geleneksel Tatar toyu için hem bu toplantıya katılanlar hem de YouTube'dan izleyen bütün Tatarlara, bütün başka Türklere sevgi selamlarımı yollarım. Evet, Saadet Hanım vefatından önce rahmetli eşi Tahir Çağatay'la birlikte Ayaz Tahir, yani Ayaz İshaki ve Tahir Çağatay Türkistan İdil Ural Vakfı'nı kurdular. Ben o sırada Amerika'daydım. Beni de dahil ettiler ve başkanımız Tülay Duran Hanım şu anda katılamadı. Onun yerine ben katılıyorum. Hepinizin Saban Toyu kutlu olsun, mutlu olsun. Sevgiler, selamlarımı sunarım. Bir de özür dilerim. Bir teknik aksaklıktan dolayı bu canlı yayını geç başlattık. Bir başını biraz kaçırdılar canlı yayındakiler. Belki bazı konuşmaları tekrarlatabilseniz iyi olur. Çok sağ olun. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Rahmet, teşekkür ederiz Timur Bey. O zaman biz sözü tekrardan Ayrat Bey'e, Ayrat Eduardovich sözünü sizge veririz. Hayırlı gün. Tanrı da varağızında selamlayayım. Sözünün bu hazırında kıska şağına aytıp ötüp gittiğim bugünkü bu online formatta ökergen bu bayramımız nakmına sabahlı şekilde bayram bulsun hem öz online meydanlar türlü halk medeniyetler ve öykülerin jiyu bilen şuşu şehir Saban toyu kibik yaptı isterikli bayram bulur tuğandaş halklar bizning hem birdemligin hem dostluğun şağılları dip şanam hem indi mühimi ruhsatınız bilen min Tataristan Respublikası Prezidenti Rustam Nurgaliyev Minnihanov'ның selamlarını okup gideyim. Kadirli dostlar, hürmetli vatandaşlar, Tataristan Respublikası Devlet Совeti, Tataristan Respublikası Hükümeti isminden hem şahsen özüm sizni yüreklerde yaşav derdi uyata turgan көңелле hem nurlu Saban toyu bilen tebrik etem. Keng tanılgan köp sanlı milli bayramlar arasında layıklı orun algan Saban toyu şın manasına halklar dostluğu tantanasına evrildi. Şul vakıtta Tatar halkına has asılın ahengin yoğaltmadı. Bundan buğunga tapşırıla kelgen gırıf adetler yılalarga mında zaman bilen beyli yangalıklar da bik görkem gine ürilip bara. Meydanda yaşı kartı, ılısı kişisi, türlü millet hem din vekilleri üzerine karata жылы münasebet duyar. Jir kişilerin, kır batırların ılılav bayramı bularak, barlıkka kelgen Saban toyda, tabiatның uyanığı, açlık igüşünün bereketli hizmeti, aşık yüzlü, keng көңелле halkımızın icadi mümkünlükleri, yumartlığı gövdelene. Hatırda şiiri yollar yanara, Saban toyu, hizmet toyu, şatlık hem bәхет toyu. Saban toy bardıq Tatarların ata-babalarımız negiz salgan bay medeniyet hem matur tradisiyalar bilen tutaştıra. Vatandaşlarımızga milli medeni meselelerini hal etüde yardam көрсәтү Tatar dünyasını birleştirip duruşu Respublikasının her daim ihtibar üzerinde. Bu yıl
ТССР төзелүнең 100 еллыгы билгеләп үтелә һәм без халкыбызның тарихи мәдәни мирас саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш керткән күп санлы мәдәният әһелләрен һәм җәмгыять эшлеклеләрен тирән ихтирам белән искә алабыз. Эпидемияга бәйле вазгыять шартларында бәйрәмне уздыруның яңа форматлары Сабантуйның дәртле, күтәренке рухын сакларга, аны тулысынча ачарга мөмкинлек бирә дип ышанам. Бәйрәм тормышыбызга гадәттәгечә шатлык, сөенечләр, яңа иҗади омтылышлар һәм игелекле гамәлләр алып килсен. Сезгә һәм якыннарыгызга ихлас йөрәктән исәнлек, саулык, бәхет һәм иминлек телим. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Рәхмәт, Айрат бей. Гатауллин Айрат Эдуард улы Төркия Республикасындагы Татарстан Республикасының вәкаләтле вәкиле. Әйтеп китим, Истанбул шәһәрендә 1997 елдан Төркия Республикасындагы Татарстан Республикасының вәкаләтле вәкиллеге эшләп килә. Вәкиллек Төркия һәм Татарстан арасында сауда, икътисади, фәнни элемтәләр урнаштыру һәм аларны үстерү белән беррәттән биредәге татар диаспорасы белән элемтәләрне ныгыту юнәлешендә эшли. Бүген безнең белән булуыгызга бик зур рәхмәт, Айрат бей. Татарстан дигәч инде хәзер бөтен дөнья татар конгрессы, Ак калфак, халыкара оешма, халыкара хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисовнага бирәсем килә. Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать. Сезне ихластан бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче, бөтен дөнья татар хатын-кызлары Ак калфак иҗтимагый оешмасы исеменнән һәм шәхсән үз исеменнән ихластан бу матур бәйрәм белән котлыйм. Матур бәйрәм Шынап та безнең гореф-гадәтләрне, юлаларны саклап, безнең рухыбызга, калбыбызга туры килгән бөтен рухи, мәдәни чараларны берләштергән Сабантуй безнең матур бәйрәмебез. Менә бүген инде Төркиядә яшәүче милләттәшләребезне тыңлап, рәхәт итеп, хузурланып, сезнең белән горурланып, сезгә ихластан рәхмәтле булып, bu çarada şatlanıp oturam. Ни өчен? Чөнки 100 ел элек, bir гасыр элек бу яклардан чыгып киткән безнең татарларыбызның ничәнче 7шәр буын хәзер оныклары бүген иркенләп татарча бүген элемтәгә керәләр. Бу горурлану түгелмени? Бу рәхәтлек кичерү. Менә шулай бик тә хәрәкәтчән, бик тә тырыш, бик тә уңган безнең татарларыбыз. Менә бүгенге шушы тапшыруда бик ачык күреп була. Һәм алар бик тырышып, ничә буын үз телләрен, үз гореф-гадәтләрен саклап, менә Сабантуйларны үткәрә башлау. Быел инде Сабантуй булмый икән, менә шушындый безнең сәясәт, авырулар килеп чыгу аркасында барыбер җаен тапкансыз, барыбер халык белән очрашуга, фикерләрегезне җиткерә, белергә уңай бер мөмкинлек тудыргансыз. Барсы өчен дә бик зур рәхмәткә. Менә Сабантуйга килгәндә, Сабантуй безнең гомергә бәйрәм ителгән. Үзебезнең көчлелекне, үзебезнең хәтер яңартуны, үзебезнең хезмәт батырлары икәнне күрсәтүче бәйрәмнәрнең иң зурысы булып тора. Һәм менә шушы бәйрәмдә халык очраша, халык үзенең татар милли гореф-гадәтләрен яңарта. Менә минем бик тә зур теләгем, бүген инде менә карыйм, һәрберегезгә үзебезнең кием алымнарының элементларын кигәнсез, һәрберегездә хатын-кызларда калфаклар бар. Менә татар халкының кием үрнәге дәрәҗәсендә Сабантуйларга матур итеп бергәләп киенеп йөреп, үзебезнең һәр элементыбызны саклап, аны яклап, үзебезнең балаларыбызга, яшьләребезгә кайтарып, һәм үзебездә рәхәт итеп, мин татармын дип Сабантуйларда гүр килеп, шатланышып, киемнәребезгә сокланып, һәм аны инде тагы да саклауны камилләштереп, рәхәтләнеп киеп йөрсәк иде. Чөнки татарыбызның тышкы билгесе, ул инде безнең киемнәребез. Ул ныклы бу кием үрнәкләребезгә 18 гасырның икенче яртысыннан
19 гасырның беренче яртысында классик татар киемнәре барлыкка килгән. Аңа кадәр төрки халыклар киеменең чагылышы булган. Инде менә безнең 18 гасырның 19 гасырның уртасыннан 19 гасырның уртасыннан 20 гасыр башларында хәзерге вакытта киелә торган татар киемнәре барлыкка килгән. Һәм электән калфаклар зур булса, хәзер кичкенә калфаклар ул чорда инде кадап торган калфаклар халык күңеленә якынрак булып, ул кирип калган һәм менә бу көндә Аллаһка шөкер, хатын-кызларыбыз калфакларны һәм утыртма дип әйтәбез, изүләр, менә күрәсез яка, күтмә якаларны күлмәкләр киеп, аякларына читекләр киеп, һәм инде алкалар тагып, беләзекләр белән бәйрәмнәрдә катнаша башладылар. Бу инде безнең чынлап та татар халкының үз йөзен кире кайтаруга багышланган үзенең шушы чаралары. Мин чара дим, чөнки киенү дә ул бер чара элементларына керә. Матур итеп, моңа кадәр ничек безне саклап калган татар халкы, ул инде үзенчәлекле итеп киемнәрен, аның матурлыгында, ул безнең хезмәтебездә, остаклыгыбызда, эзләнә белүебездә, менә бөтенесе җыеп, безнең бик матур формалар, бик матур киемнәр барлыкка килгән. Һәм инде барысы өчен дә сезгә бик зур рәхмәт. Матур итеп очрашулар насыйп итсен киләчәктә, матур итеп сабантуйлар үткәрергә насыйп булсын, тагы да киңәебрәк, тагы да ишәебрәк, тагы да матурлыкларны өстәбрәк сабантуйлар Төркиядә дә үтәр дигән ышанышта калабыз. Һәм менә күрсәтеп киләсез, сез музейлар ачасыз, үзебезнең барлыгыбызны, рухи кыйммәтләребезне саклау өстендә эшлисез. Тагын бер кабатлыйм. Шын күңелдән рәхмәт сезгә. Бүген менә шушы минем рәхмәт сүзләремне дәвам итеп, үземнең оныгым Муса Нургалиев Тукайның киңәш шигырен укып тиләп китәр. Чөнки киңәш һәр вакытта да безнең халыкка кирәк. Киңәш укый Муса Нургалиев. Сезне бәйрәм белән котлыйм. Габдулла Тукай киңәш. Якын дустым, сиңа миннән киңәш шул. Кешеләргә сеңне сөйләмәс бу. Эшеңдә нәрсә яңаның үзең бел, үзең кайгыр, үзең ела, үзең көл. Ашып яшерер хәзинәңне йөрәктән, сөйләшмә бер дәртлек сүз кирәктән. Кешеләр үзләрен һәрчак сөярләр, бәхетсезләрнең өстеннән көләрләр. Алар йырткыч, алардан читтә булсын. Алар барда бүре бер якта торсын. Серең белгәч, кызартырга йөзеңне. Жүләр бу дип ашырмасар күзеңне. Кайча куркыш кебек мактауларына хәбәр шунда албарының. Әгәр басса сине бер заманны, еламы йомшамас хәсрәт ва кайгы. Утыр Аллаһка, кайда һич кеше юк. Сабыйдай тәмле күз яше түк. Килеп керсә берәүнә шул чагында, сиңа мин бер киңәш әйтим тагында. Дигәнче күзләре никтер авырта. Эзелми яшь ала кич һәм дә иртә. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Ихтирам һәм хөрмәт белән Ак Калфак оешмасы. Maşallah яшьлеккә. Минең кысым татарча гәпләшеп белмәй. Рәхмәт, Кадрия ханым. Матур теләкләрегез өчен чын күңелдән рәхмәт. Амин, шулай булсын. Исән сау калыгыз. Амин, рәхмәт. Хәзер инде әйдәгез әле бергәләп чит илләрдә яшәүче татарлар тарафыннан рәсми булмаган милли марш буларак кабул ителгән туган телне җырлап үтик. Сезне Татар информ журналисты, Татар халык хоры солисты Зилә Мөбәрәкшинага бирәбез. Зилә җырлаганда безнең микрофоннарыбызны капатыйк. Bizde katılık. Алайса, сез карышacak. Hoş olmaz Vedat Bey. Tamam. Biz oturduğumuz yerde katılalım. Zilә сүз сиңа бирәбез. Рәхмәт. Ишетеләме? И туган
Dünyada көп нәрсе біліп, сен туған тіл арқылы. Еңілік бұл тіл біләнін, кімге шақта келеген. Отбары түнер бойы әкім хикаят сөйлеген. Итуған тіл her вақытта ердемің білән сенің. Кішкенеден аңлашылған шатлығым қайғым менің. Туған тіл сенде болған, еңілік қылған дұғам. Ярыққа қыл деп өзім қаматкаман әмні құдам. Deyip özüm ham etkaban kanı Xudam. Rahmat Zilat Tutaş. Benim hazır sizni Şvetsiyada yaşayan Tatar işmekeri, cemaat işletlisi Şangarayev İsmail Kalamoğlu'na siz veresim kile. İsmail Bey. Assalamu alaikum. Hayırlı günler, hayırlı kişiler. Aleyküm selam. Benim oğlum Karatura dedi. Bu zara bizim Zara maşallah Zara Şvetsiyadagi Tatarların da okuturga ilgili online boya maşallah. Bütün dünya Tatarların da birleştiren maşallah. Andi biz balalarımız bulgaç, bizning milletibizde inşallah kelajak bar degan söz. Umid bar inşallah. Ot mine muga xatla aytgan xanuma bek yaxshi so'zlar aytdi. Kiyimlar turunda, grup adatlar turunda, me'yorlar da ko'rsatdilar. Bu bek aybat, no eng zo'r dalili bu Sayının, bu xanımның malayı, kızı matür etip çalışırlar. Yani devamçılar var degan söz. Еврейларда бар бик сөз, кызык сөз bir еврейларда бар. Bir еврей, bir раввин, аның шығышын ишіткенім, это те, чьи дети евреи. Красненько это. Еврейлар бұшылар, это кімнің балалары еврейлар. Соң кірі, әміне бұл бик шат болым, итығынарға бапаның шығышында, бигрәк балаларын көру. Соң кірі, ғар бақыт біздің давам болыра тиеш. Негіне матур киімдер, тәбәтелер біз кимәсәк та, балаларыбыз ана тілін білмәсә, балаларыбыз, келіндерібіз, күйеулерибиз татарлар болмаса, башка милләтләр болса, Алла сакласын, ассимиляция дигән сүз бар. Шуңа күрә иң беренче без кайгырырга тиеш балаларыбыз турында, оныкларыбыз турында, киләчәк буыннарыбыз турында. Аларның өчен кайгыру иң зур кайгыру сүзгә түгел, аларга үрнәк булу. Шуңа күрә балаларыбызга үрнәк булыйк, ялгызларыбызга, ялгыз дусларыбызга, туганнарыбызга, бигрәк Зара Туташка Haydi ben de Allah Teala bilsin. Böyle bir dakika Tatar kişisi olsun. Kim bulur Allah Teala yazan şey bulur elbette. Türk mü başka mı? Müslüman olsun birinci. No elbette Tatar olsa tamam da yakışır. Tatar olsa çünkü bizim milletimiz var. Ya Allah Teala Kur'an'da ayette. Ben sizi ne yarattım? Millet etip yarattım. Milleti de Allah Teala telegram olsa barabızını ya Türkler bulup yaratır ya Araplar bulup ya başka millet bulup yaratır ya Tatarlar bulup yaratır. O bizi Allah Teala yarattı. Millet ettirip ve şu an bir hayatta kelgan men sizga aytgan bir milletga, har bir qavmga men ibadim ayta peygamberlarni, o'zimning elchilarini sizning tilingizda so'zlasha turgan.
Шуңа күрә, ягъни бу дәлил Аллаһ Тәгалә зур игътибар бирә милләтләргә дә, шул милләтнең теленә. Тел булмаса, аласы милләт юк. Алай да әйтеп булмый. Мәсәлән, Литвада бар Литва татарлары, Польшада бар Польша татарлары. Алар белмиләр татар телен. Аларның исемнәре дә башка төрле. Әмма ләкин алар үзләренең татарлыкларын унутмыйлар барыбер. Менә шул бу искиткеч нәрсә инде. Аларның бабаларының бабалары татарча белмәгәндер. Аларның мәчетләре бар, алар мусульманнар, машалла, алар татарлар дип. Алар ассимиляция китсә инде, уже әлбәттә балалары, аныклары бәлки искә төшерерләр. Вот минем анда, мәсәлән, бар бит Рахманиновлар, анда башкалар, алар биләтәләр. Вот минем Рахманинов инде, бу Рахман дигән сүздән, анда Кутузов, анда әләкемнәр, анда Шереметьевлар, алар битен татарлар, алар нәрсә, алар инде урыслар, христианнар, алар әйтәләр, менә безнең бабаларыбызның бабалары татар булды. Ну, кыдыска алар ансына да рәхмәт. Әмма ләкин милләтебезне саклап калырсак, иң зур, ягъни без үзебезнең гомеребезне зәгә үткәрмәдек. Алар калсын балаларыбыз урыс булып китсә, я башка милләт булып китсә, ассимиляция булса, ягъни, ну, андый да кешеләр бар. Мин беләм, Швециядә, башка дәүләтләрдә да бар татарлар, фамилияләре башка төрле, исемнәр дә башка төрле, балалары татар икәнлеген, нәрсә икәнлеген дә белмиләр. Тик хәрефен дә белмиләр, татарлык нәрсәлеген. Әмма алай да барыбер татар булып йөриләр, ну ирсеннәр. Ансы да яхшы, бетне онытмадылар. Әмма ләкин аларның татарлыклары, аларның менә балаларга күрсә, балаларның балаларына күрсә, башы иншалла шунда зур инде хәйр бар минемчә. Шуңа күрә рәхмәт Зарага, бер яши балакай Төркиядә матур итеп татарларны берләштерергә тырыша. Мине дә шәкерт булган. Шундый кызчыкларыбыз, хатын-кызларыбыз күбрәк булган булса иде, атлары белән шундый күбрәк булса иде. Ну, ничек тә булса, минем кыска минем чыгышымда иң беренче, иң мөһим, әлбәттә, гыйбадәтләр кирәк, әлбәттә, кием салымнар кирәк, сабантуйлар кирәк, барысы да кирәк, шәкшәкләр, барысы да кирәк. Әмма иң беренче давамчыларыбыз татар булып калсалар иде. Шуның өчен кирәк үзебездә, мисал үзебездә үрнәк булыйк та, шуннан соң балаларыбызга күз кылак булыйк. Кыз балаларыбызның сарарга килгән булса, татарлар булса хәерлерәк, ир балаларыбыз килене китергән булса, татар булган булса хәерлерәк. Әлбәттә, мусульман булса, ничек алар язган шулай булыр, әлбәттә. Әмма ләкин башка милләтләр, башка динләр булган булса, минемчә ул бик әйбәт түгел. Менә бу Иван Грозный Казанны алыр алдыннан татарлар урыстан бер булган икән, бер. Ничә миллион булгандыр инде. Татарлар да, руслар да бер тирә булдылар. Хәзер инде руслар менә 100 миллион, ә без 5 миллион булып ничек калдык, шулай калдык. Ну, ансы ничә 500-400 ел үтте инде. Ә менә күптән түгел, вот минем исемдә, мин яшь булганда, яшь егет булганда, бу 60-нчы еллар, 70-нчы еллар, вот мин статистиканы караштырадыр, яшь булсам да. Иң беренче Советский Союзында иң күп буллар урыслар. Шуннан соң украинцлар, шуннан соң белоруслар, шуннан соң татарлар 4-нче урында булды. 5-нче урында үзбәкләр, 6-нчы урында казахлар, таҗиклар һәм башка. Ә бүгенге көндә үзбәкләр белән татарлар бер тирә сан булган булса да 4-5 миллион, 5-6 миллион. Хәзер инде үзбәкләр 30-40 миллион, ә без 5 миллион булып барыбер калдык. Казахлар да бездән бигрәк тә аз булдылар, казахлар. Алар бездән 1-4 миллион булганмы икән татарлар Совет вакытында. Алар да 20-30 миллион. Шуңа күрә татар халкының санын да күбәйтергә. Шуңа күрә Зара иншалла килгән чыкса, балалар күбрәк тапсын ала бирсә, татар балалар. Татарларның санын гаиләләребез ишле булсын, кияүләребез, киләннәребез татар булсын, мусульманнар булсын ала бирсә. Бөтен эшләребезне бисмилла белән башларга насыйп булсын. Эшләр сабанлар да кирәк әлбәттә. Әмма ләкин безнең динебез сакланып калды. Беренче, динебез сакланып калды. Динебез нигезендә булуда. Динебез татарлыгыбызның нигезе. Икенче яктан мин искә төшердем, Литва татарларын, Польша татарларын татарча белмәсәләр дә, барыбер татарлыкларны онытмадылар. Акрашиннарны алыйк, акрашиннарны ансыз да бик кызык иде. Алар татар мусульмандар түгел. Акайсы күп кашиннар, мәсәлән, авылда акрашиннар Казан татарларына караганда татар телен яхшырак беләләр. Ансы да бар, субханалла. Шуңа күрә әйтә алмыйсың. Монда татар телен белсәң, татар тел буласың, менә крашиннар бар, субханалла. Но бу әлбәттә исключение. Урысларда бар, исключение подтверждает правило. Бар исключение, подтверждающее правило. Шуңа күрә татар булыйк, мусульман булыйк, дус булыйк, бергә булыйк, рәхмәт Зарага безне берләштергән өчен.
Миңа гәр вакыт минем кулымнан нәрсә туры килсә, мин алай bir şey ярдәм буларга тырышырмын. Рәхмәт, Заришка. Изге теләкләрегез өчен рәхмәт. Истән сау калыгыз, Исмаил бей. Швеция татарларына зур сәламнәр, Төркия татарларынан, Иске шәһәр татарларынан. Сүз уңайынан алайса Инстаграмда җибәрелгән 2-3 сүз белән генә язып җибәргән, аңлавымча YouTube'тан карый. Булай дип язган. Исәнмесез, Раушания Исхакова, Рәсәй, Төмән өлкәсе Ханты-Мансий төбәгендә яшәгән татарлар исеменнән чын күңелемнән котлыйм дигән. Рәхмәт бик зур итеп, Раушания Исхакова. Сабан туе ул игенче татарның бәйрәме. Татарның бик акыллы бер әйтеме бар. Эш беткәч уйнарга ярый. Шуңа күрә дә Сабан туе эшчән халкыбызның иң көтеп алган, иң яраткан, күрешеп аралашу, осталыгын күрсәтеп ял итү бәйрәме. Сүзне Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Россия Федерациясының театр эшлеклеләре берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасының Язучылар берлеге әгъзасы, Вильям Шекспир исемендәге халыкара әдәби премия лауреаты, хезмәт ветераны хөрмәтле Мингазова Зөләйха Мухит кызына бирәбез. Hayırlı gün, hürmetli, gaziz milletveşler. Beygan bilen sizni kutluyoruz. Tatarstan, Yarşalı, şaire Züleyha Minhajeva. Oy, jeylerinin yenleriyle Saban toyu beyremi. Saban da bizim yokka, sin kunakka kilyemi. Garmonçular garmon suza, atlar çıkkan yarışka, uylaysın mı, yürüyesin mi, jitişkine, konuşma. Batırlar, küç sınaşalar, Saban toyu meydanında, jimuşiga hürmeti de, bülegi de, danı da. Meydan ortasında gurur, Saban toyu kılgası, kimin kıyılığı jiter, ışına miner koysı, her tabında sıyda hürmet, beyram konaklarına, silgi şiktinli şiverim Saban toyu atlarına, halkın kıdık yumart beyram, şayan hem gurur beyram. Sinde eyde şikte kolma, meydana kilip eylem, il bilen gülek jıyla, il bilen üte beyram. Eyde sinde bizge yer, silgi jıy, uram eylem. Yazlar jitkeş, şeşu bitkeş, kulga garmon alabız. Uram urap, silgi jıyıp, Saban tuyuga borabız. Her bir yurtta beyram bugün, munşa, beliş, şekşegi. Saban tuyu bizning turmush kani, kelashagi. Saban tuyu, yoz quyoshi jonni yoqtirgan shoqlar. Her ovda, her shaharda beyram tuyu. Yigit qizlar jir kuylab yurgan kunlar. Bizning yoqda bu bayramni yaratmaykan kimlar? Saban tuyu, her bir sıyda hürmet tabında, bu günü küneli bilen her kim tuğan yağında. Tuğan bilen yürü, dus bilen kürüşe, canların beylemde oştan bu günü her bir kişi. At yerli yigitler, yavruq şigemi kızlar, Saban tuyda üzge bir yem, üzge bir maturluk var. Saban tuy garmonlarıyla, onun sipken monları, jırlapta da, biyette de yigitlerini, kızlarını, meydanlarga şığı, Saban tuyun kürürge, matur beyram, yemli beyram, yaşar gümürge. Saban tuyunun şitten silgisinde, hatun kızının canı, saflığı, bizegindagi tuğan jirning maturlığı, köngil aklığı, ir yigitning batırlığın saklay bu aksilgi buğun buğundan kimge
başım imez halkım, ok sülgüsü düşmez kolundan. Sabantuy. Uçraşular, sobaktaşlar, oğuldaşlar, yoktaşlar, tonuşlar, tonuş tübüller, garmonlar, şabışotlar, jırbiyüler, oyun külkü, istelikler, hıyallar, şaşlık, deliş, samavar, şey, etiyeli, tuğanlar, bülekler, silgi tastımal, şikken yağlık, mul tavun, jeygi tam, turgay, sandıgaş, sabantuy, tuğan yağım, iller, yıllar imin bulsun bir. Meydan suyu jiter barsına, izgitilek kuşta her bir yürek, tultunun tavuşuna. Çok tarihten kileşekte ta vakit, yılga kibik oğa. Sabantuy'nun ok sülgüsüne turmuş yana isimlerini yazar. Kişiliknin üzü şekillülük, burungudan kile beyramlar. Şatlıkların beyram itekli, beyramda oğlu yenler var. Bayram külmetlerin kiyip, bayram ötesi olanlıkka çıkanı. Bu günni hava tırışının nindi buluna koramastan, ılısı kişisinin kümeli küterinki, yüzünden nur balkıy. Ayda güzeli Tatar'nın yaş yıldızı, Seyda Muhammedcanova başkorunda hayırlı irte jırın tınlap ötük. Seyda, sizni sina veririz. Herkese merhabalar, iyi günler. Hepinizi gördüğüme çok sevindim. Sabantuy bayramı kutlu olsun. İsenmisiz hayırlı günler başağızga da. Online Sabantuy bilen şu konudan tebrikliyim. Sizge indi en mühimi isenlik, sağlık, köngül tınışlığı, gaile bäxiti, balalar bäxiti dilep kalam. Birge bulik, birden bulik dostlar. Indi ders aytdınız, köpten tügülgüne benim yana jırım çıktı. Lakin muzikаны men kızganışka karşı koya almayayım. Çünkü bik naşar işitile muzika koysam, şuna göre muzikasız gına jırlarmın. Taňa tuwa bigrek matur bular, gül sıklanıp qarymysın. Altın bana şeygen tesli güller, bir Hudayım ninde kalbini yaptım zaranın onura, alıp dipsini var yere. Yaşam yazsın irge, gınıga şirge, hayırlı irtetler. Tuktattın jirinin üzmana var, urman kışlar şişine dağbaşı, tabiatının her bir ağzında yazılı barağın ağaçı. Kalbini yaptım zaranın onura, olup gitsene yere. Yaşam yazsın ilge, gınıga şirge, hayırlı irtetler.
Turmuş yemini özün görebilsen. Yoxşılığın dostun yakınlar. Mizgillerden tırab bəxtimizi. Qadrin bilik yaşav haqqının. Xayrın yıktım onu zaranın olup gitsin gidip var yürek. Yaşım yazsın irgakınıga şirge. Hayırlı irgatı. Yaşam yazsın irgakınıga şirge. Hayırlı Rahmat Vikzoritov Seyde. Saban tuyun sağınıp kütmegen, kütüp almagan, tiyişli derecede ütkärerge tırışmagan yoktur. Elgrek saban tuyu nindi bulgan, totar nindi beygilerde umganlığın kürsətken. Saban tuyunun tarihine küs salıp alıgalı. Sözünü Ankara'da yaşaşı tatar filologu, tercümeşi, yazışı, hürmetli Roza Kurban'a beremiz. Roza Hanım. İşittiler mi tavuşum? İşittiler. Hayırlı gün, hürmetli milletteşler, dostlarımız. Sizni kıskaça Kozan Tatarlarının milli beyremi Saban toyu bilen beyli tarihi turunda söylep ketesim kileyindi. Bunda beyrem bulaş bir mınday sözlerdi tınlaysınız kilemidir, yok mudur anı bilmeyeyim de şulay da bilogizde fayda vardır deyip oyluyum. Koyan kilip şıkkan, işi kilip şıkkan indi beyrem bu kıskaçağına söylep ketem sizge. Greklarını Olimpiya oyunlarından, İspanlarını milli tamaşaları Karidadan, Latışları Ligo, Ukrayinlarını Kupala yılalarından, Japonları Sakura şeşegi beyreminden başka göz aldına getirip bulmagan kibik, Totarlarının yaşav revişinde, tomurları bilen gasırlar tüpkülüne birikken ılı toy, tabiatının yazgı yoңarу beyremi Saban toyundan başka göz aldına getirip bulmay. Vakıt şıngılında yoğalmagan, özünün yemin, temin, bizning günlerge jitkire algan Saban toyu, ötkenning, bugünkünün hem kileşekning davamlılığın bildirip, özünçe her kimge aşık meydan tiresinde türlü yaştagi barlık hüner, millet hem din kişilerin birleştirip, her yılının yün ayında bilgilep ötüle. Saban toyunun koyşan hem koyda nişik kilip şıgığı turunda türlü fikirler var. Nurettinov Saban toyu 1000 yılga suzulgan yol degen makalesinde beyremni Bulgarlarda 7-9 gasırlarda kilip şıkkanlığın yazgan. Onun fikrinçe Bulgarlarga ul Saban kabilesinden miras bulup kalgan. Hem soğundan tuy aldı beyremin eylengen. Şulay etip beyremnin Sabandan kilip şıgığı hem tuy revişin oluğu sebeple bu beyrem Bulgarşa Saban toyu ataması dip atala başlagan. Saban toyunun bırıngı tamırları turunda yazılgan çıganaklar saklanmagan diyerlik. Bugün Bulgar şırından kalgan Saban toyu günü degen söz yazılgan birden bir kabir taşı barlığı bilgili. Onu filologiya fenleri doktoru Hakimjanov Elki rayonunun İski Salman avulunda 1979 yılının yülünde topkan, oşkan idi. Bu taş yazma 1292 yılının 15 iyununda barlıqa keliği mümkün dip sanıgalim. Şulay 16. yüzyıl edebiyatkari Istoriya Kazanskym Sarsvili Kazanski letopisi degen yılı yazmada Kozan Tatarlarının 1505 yılda Orşa kırında ötkerilgen Praznik Svaya degen beyremi turunda yazılgan. Tarihçi Mirkasim Gısmanov fikrinçe de Saban toyu İdil boyunda Bulgar жерinde formulaşkan. Onları ise Tatarlarının özü köbөгük il dünya kengliklerine taralgan. Saban toyu beyremi Tataristanның barlık avullarında, rayon özeklerinde her yıl uzdırıla. Beyremnin geografiyası Tataristan bilen neşiklenmi. Meskev'de, Sankt-Peterburg'da, Ufa, Astrakhan, Saratov, Magnitogorsk, Novosibirsk, Irkutsk, Orenburg, Perim, Tümen, Samara'da, Başkırstan, Çuvaşistan, Udmurtiya, Mari ham Mardva illerinin şahar ham avullarında şoğlap gürlep uza. Soңғы yıllarda Tatar diasporası bulgan her жерде Türkiye, Orta Azya, Finlandiya, Kanada, Polşa, Baltika boyunda, Fransiya, İtalya'da da Saban toyu uzdırıla.
Бұрынғы грек олимпия ойыннары белән сабан туйын чагыштырган Галим Семенов булышы белән сабан туйы бұрынғы грек олимпиадаларын хәтерләтә. Бәлки күпләргә сәер тоелыр. Әгәр бәйрәмнең эчтәлеген җентекләп карасак, охшашлык аеруча якын икәнен күрәбез. Сабан туйы татарларны физик сәламәтләндерү эшендә мөһим роль уйнап кына калмый, бәлки эстетик әһәмияткә ия милли музыканы, җыр һәм биюне үстерүгә дә өлеш кертә дигән ул. Сабан туйы ул гасырлар кайтавазы. Бик күп буыннар тарафыннан һәм үсеше дәверендә яңа эчтәлек һәм формалар белән байыган бәхәссез халык казанышы. Бәйрәм элек-электән авылның аксакаллары тарафыннан оештырыла һәм тәртипкә салына. Бу гореф-гадәт буыннан буынга тапшырылып күчеп килә. Бәйрәмгә әзерлек берничә атна-алдан башлана. Аксакаллар сабан туйы уздыру көнен һәм урынын билгелиләр. Бүләкләрне җыю гадәттә солдатка китәчәк яшь егетләргә тапшырыла. Алар сөлге җыючы дип аталалар. Яшь егетләр кайсы вакыт җәяүләп, кайсы вакыт ат арабасына утырып, гармунга җырлап йорттан йортка бүләк җыялар. Ә бүләкләр яулыклар, матур итеп чигелгән сөлгеләр, гадәт буенча озын кылгага бәйләнә. Сабан туйы үткәрү урыны гадәттә болын, тигез кыр яки урман аланы кагыйдә буларак судан ерак булмаган урын сайлана. Йөгереш, ат чабышы һәм көрәш сабан туйының төп ярышлары булып торалар. Бәйрәмнең үзәген тәшкил итәләр. Сабан туйы ат ярышы белән башланып китә. Ат ярышы авыл башындагы олы юлда уздырыла. Сабан туйында ат ярышының әһәмиятен атсыз сабан туйы түгел дигән әйтемнән дә аңларга мөмкин. Чабышта беренче килгән атка бүләк бирелә. Язылмаган кагыйдәләр буенча мәйдан һәркем өчен ачык. Бәйрәмнән берәү дә бүләксез китәргә тиеш түгел. Әйтик, аягын авырттырган йөгерешче, ахыргы булып килгән атны һич шиксез бүләкләгәннәр. Һәм бу йола буыннан буынга күчә килә. Сабан туйларында соңгы булып килгән ат, нәзер атының буенына әбиләр чигелгән сөлге бәйлиләр. Беренче катнашка әллә ни мөһим күренмәгән шушы гореф-гадәт халыкның кешелеклелеген күрсәтә. Сабан туйы традициядән килә торган баганага үрмәләү, капчык киеп йөгерү, аркан тартышу, авырлык күтәрү, су тулы чиләкләр эленгән көянтәне иңгә салып йөгерү, бүрәнәдә салам тутырылган капчыклар белән бәргәләшү, йомырка салган кашыкны авызга кабып йөгерү, күзләр бәйләнгән килеш чүлмәк вату, кул көрәштерү, сикерү, катык эчендә тәңкә эзләү һәм башка шундый халык уеннарын эченә ала. Сабан туйы җыр бию белән бергә үрелеп бара. Ат чабышы белән башланган сабан туйы бәйрәмнең йөзек кашы булган көрәш белән бетә. Көрәштә җиңгән сабан туйы батырына бүләк итеп тәкә бирелә. Батырны тәкә белән бүләкләү йоласы бик борынгыдан килә. Этнография, археология материаллары һәм язма чыганаклар сөйләгәнчә, безнең ерак төрки бабаларыбыз күзаллавынча тәкә баштарак кешеләрне дошман көчләрдән яклаучы, сакчы сыйфатында каралган. Көрәштән соң сабан туйына җыелган халык өйләренә тарала. Кич исә кичке сабан туйы була. Яшьләр җыелып таңга кадәр күңел ача. Танылган татар язучысы Мөхәммәд Мәхдиев кичке уеннарны сагынып булай дип язган. Кичке җырлы уеннар, урамда җырлап йөрүләр инде бетте. Тормыш шулай үзгәртә. Буларны инде һич тә кире кайтарып булмый. Сүз ул турыда бармый. Сүз әнә шул җырларны, шул гадәтләрне тарихи материал буларак кагазга төшереп калдыруның, аларны сәхнәдә, халык күңелендә саклап калуның кирәклеге турында бара. Казан татарларының милли бәйрәме Сабан туйы бәйрәме милли хисләр формалашуга, милли горурлык тәрбияләүгә, кешенең рухи баюына ярдәм итә. Гасырлар аша бүгенгә кадәр килгән бу бәйрәмнең буыннан буынга күчеп күп еллар буенча милләтебезнең горуры булып калуын телим. Сабан туйлар җитсә горурланам, шиксез көчен күреп халкымның. Илтер халкым ерак гасырларга, сабан туйлар билгән ялкынын. Рәхмәт сезгә тыңлаганыгыз өчен. Рәхмәт, Роза ханым. Татарның матур йоласы бар. Ул бер әйбер белән бәйле. Бу әйбер сабан туйы вакытында егетләрнең иңенә салынган. Бүләк кылгасына һәм атларның муйнына бәйләнгән. Сабан туйы батырына бүләк ителә. Нәрсә ул? Җавабын безгә Сәйдә бирәчәк. Сәйдә, сезне сиңа бирәбез.
O Kazan silgisi bulurga tiyиш hem fırsattan faydalanıp Tatar halk şiirin başkarasım kile Kazan silgisi. Kazandan meskül büyük matur Ömrüm koyder Kaldiş Kazan silgisi Kaldiş Kazan silgisi Apasından matur silgisi Apasından matur silgisi Rahmet Bikzur. Rahmet Seyde. Tiaman, sen mi şey yapıyorsun, paylaşım? Masa üstünü görüyoruz şu an. Halbuki ben masa üstünü, yani buradaki görüntüyü YouTube'a aktarmaya çalışıyordum. Ben de şaşırdım. Olur. Teoman'ın canı sıkıldı herhalde. Olur mu ya? Yok öyle can sıkıntısı yok. Zevkle dinliyorum. Tamam. Saban tuyunda Roza Hanım da eğitip gittiğince yıgırış, at şavışı, hem kıraş tüp beygiler bulup dura. Mahmut Kaşkari Divan-ı Lügat-ı Türk eserinde at Türk'nün konatı diyen. Türkiye Tatar halkı konkurensinde atның tutkan oranın eğitip bitirip bulmuyor. Ama hiç kına Tatarның atı bulgan mı sıravın işitirge bula. Bu sırauğa cevapını bizge Tatar atı tukumun koytargan, urşitip king cemaatçilikке tanıtkan, hürmetli Ferit Nabiulin'e verecek. Söz sizde Ferit Bey. Bikzor rahmet işitile mi? İşitile. Hayırlı günler Barazada. Şun köngülden Barazada bu oturan tığına beyramda oturgan şekilde, katnaşkan şekilde. Yırak illerde, türlü yoklarda yaşayan, bu webinarda katnaşuşularga hem onların yakınlarına zor selamlar. Tataristan'dan, Linnagors rayonundan, otlar uçtu uzaginden indi sizge, selamlar bizden. Şundan da indi, özünüz de bilgençe, mında bir yaxşı sözler, hanımlar da ettiler, nişik
Sabantuy'un yılları, Sabantuy nişik ütkeni, atsız bulmağanın, at yarışları bulmağa Sabantuy bulmayındı degenlerinde büyük dürüst bu. Ne şulay bulgan da ol, men indi özümüz yaklarda hazırda şulay üte dip aytasım kele sizge, hazırda. Bu yıl gına kelip çıkmadı. Bulay biz atımızını koytardık. Respublikamızın 100 yılı uyun ayından desemde bula. 100 yıllıkta ötkeremiz. Respublikamızga hem atlı bulup da atlanıp koşalabız. Bizde indi yıl sayın öte şunday biz her koytardık. 100 yıl ilk soňgusu 1917 yılına ötken Sabantuy beýgilerini biz any koytardık. Bu yıl indi 6-njy tapar ötkerge küzge kaldırdık. Şul bular diýip biz indi hem milli oyunlarını koytarabız bugünkü günge atybız bilen. Şularyň birisi awdaryş. Unutulgan köptenen ýogise batyrşa wagtynda her bir awuldan kilgen yigit özün her bir awuldan soýlangan şul yigitler küreşip garagan atda bu belki bizde indi bir 100 yıl artygy bilen bu kullanmaýdyr indi. Benzi ýaklarynda 1950 ýyllaryna da bu küreşler dowam etken. Biz olaryny koytardyk. Былтыр başladık şulay Sabantuýlarda. İnşallah Sabantuy Tukay raýondagy, anları özübüzün Linaurs raýonunda, Zey raýonunda şunday уже beýgilerini ötkerdik biz. Hem awdaryş degen nilerini turnirlerini ýasadyk. Bik uşadyk halykka, şatlanyp, gyzyksanyp garylar, komandalar tüzi başladyk. Былтыр bulay gana tugul at gününde şunday turnir ýasap yılını tamamladık. Tatarstan boýunça çempionat bizge bolsa da çempionat 2-nji tapyr ötkerge diýibiz indi. Hem Rossiýa köleminde Türki halyklar gaýda gana bir ýaşamy. Şolaryň barysynda jyýyp, şuşy turnirini уже çempionat Rossiýa diýibiz indi ana. Çempionat Rossiýa awdaryş boýunça ötkerge jyýnabız. Atsız ýaşamy tatar halky ýaşamagan, ýaşamaýaşakda diýip bilim. Yürekte bizde ultra singen, biz ana kızıksınabız, yaşların kızıksındırabız. Bir kup yaşlar kile bizden mine bu tirede. Linnagurs, Elmet, Bugülme, Karabaş degen şehirlerden, bistelerden yaşlar jyla. Mine her kusete, burup kusete, mine halyk bizde bir kup gün sayın kileler, Karabalık da sizde. Kurinde mi? Mine atlarda yürüge dit kileler, balların kitreler, ballar günü boyumunda lager uğruna. Ondan sonra indi mine atta yürüge biz şunday reklam alıp barabız. Kile halyk kızıksınalar, kızıksındırabız. Ekskursiyalar ýasaýbys, özübüziň tatar takımly da biz indi jitkiräbis. Şunday işler bilen şugullanabız indi. Gelecekte de men ışanam, yaşlarыбыз tartılır, atybız şitme kalmagan, ol bizni bik awır şırlarda da kutkargan, çıgargan, yaşattirgen at dostubuz da, ol bizden yerdemşimiz de şu an göre gelecekte de şuara ümitlenabız, bulup kalır diýibiz. Şunday tırışlar berabız, şatlanyp, rahatlanıp yaşaýbız indi. Atlar arasında. Şol. Sizge barıgızga da tilim oňuşlar, selamet buluğuz, özübüziň tilimizni, gurup gadatlaryny unutmaýşy, birgelep şu aýtyp nasip bolsun gelecekte de ötkerge Sabantuýlaryny, beýramlaryny hem turmuşda şulay motor üçin. Rahmat sizge. Amin, şulay bolsa. Rahmat bik zor Ferit Bey. Halil, şu an sunumu açar mısın? Ben Tatar atlarını göstermek istiyorum. Fotoğraflarını.
Fotolarını күрсәтәсем килә Фәрит бей, чөнки татар аты дигәч аңламыйлар. Нинди була соң ул татар аты? Менә хәзер безгә Хәлил ачып күрсәтә ул фотоларны. Анда менә сез сөйләп әйтеп киткән аударыш уены да бар. Әйе. Бәйгеләр. Татар атлары бу китап чыгарган идегез сез, әйме? Әйе, татар атлары дигән китаплар чыкты, икәү. Tamam, ileri. Atı barının kanatı var. Mintimur Şaymiyef. Olga taba. Tatar atı. Avdarışta qatnaşqan at. Әйе. Менә алар кыш көнен инде 40 градусында чыдыйлар, алар кыш буена biz аларны кертмичә, алар шундай яланда, далада, тау арасында шулай итеп тибенеп ашар, үзләренә табып йөриләр. Ничә килога хәтле җитәләр булар? Нәрсә, авырлыгымы? Авырлыгы, әйе. Ну, була 450 дә була, булай шул 470 тә була инде. Ну, юк дисәң дә барыбер бар. Бар, ну бийик түгел, бірде 45, бірде 43, менә шул шама инде. Чөнки бездә кыш бар бит, көртләр бар. Кыш бар. Әйе, җыны менә үсә bir 5-6 сантиметр хәлле. Шуңа күрә ул чыдам бирешми. Җилгә дә, су бездәге булган суыкларга да. Менә гарәп аты дисәгез, ул без аны җылдана тотабыз. 2 сантиметрдан да ким күбрәк үсә алмый. Шуңа күрә эшләр. Аларга җитми, җылылык җитми. Ә безнекеләр менә түзә. Җәй көне кигәүеннән рәхәтләнеп менә йөриләр, кигәүенгә бирешмичә. Урыс аты да теге тяжеловозлар, гарәп атлары, инглиз атлары, алар инде менә орловецлар бигрәк тә, алар түзмичә, нишләргә белмичә шәбәләнәләр, йөгерә башлыйлар. Булар иркенләп үз көенә ашап йөриләр. Менә шундый үзенчәлекләре бар аларның. İlerle. Менә монда инде бу аударыш, менә күрсәтәсез аударыш. Егетләребез көрәште. Evet. At üstünde güreş, audarış. İlerle. Менә безнең батырлар. Шундый чемпионат үткәрәбез. Ondan indi батырлар күрәсезме? Икенче атка атланып, ике атыннан сикереп, теге кешене тартып төшерә. Менә нинди батырлар бар әле арада. Менә бик кызык үтә, бик кызык. Хәзер инде быел бүтән районнардан да җыелабыз, чемпионатка катнашабыз диләр инде. Бик кызык сынау күрсәтәләр. Менә карагыз ничек, менә кызык ул ничек. Атлар тәбәнәгрәк булгач, алар көрәшергә дә җайлырак. Тәбәнәрәк атта җайлырак утырга да. Әйе. Сакланырга да җиңелрәк. Ярый, рәхмәт Фәрит бей. Сезне Төркиядә көтеп калабыз. Рәхмәт, яхшы уңышлар сезгә. Рәхмәт. Бик рәхмәт. Бик канәгать, сау булыгыз. Күрешергә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Бик теләр идем. Менә сез сөйләгәндә киң басулар, җилдән җитез атлар күз алдына килде. Ә бит дөнья шул басулар кебек иркен. Гомер дигәнебез дә шул атлар кебек тиз. Тиаман Орал башкаруында яшь гомерне тыңлап алыйк әле. Тиаман Орал Төркиядә туып үскән татар егете. Әтисе Казан татары, әнисе Себер татары. Төркиядә шактый танылган җырчы. Тиаман, buyurun. Herkeslerge merhabalar. Senin de etkenin şekilli etiyim yak Kazan Tatarı, eniyim yak Sibirya Tatarı. Konya ilinin Cihanbeyli kazasında Tuğriflik avlundanmın. Ama indi tarqalgan biz her
bir türlü yerlerge gitkenmiz. Ben İzmir'e yok, Manisa şehrindenim. Büyük işimle birge bunda yaşayız. Ama öz tilimizni unutmamak için elimizden gelgen her nimeni kılabız. Herkeslerge hayırlı olsun. İnşallah sağlık versin Allah'ım. Sağlıklı ömürler versin. Kaydıp kalırız inşallah bu saban toylarını. Anarı bir yer yerlayın mı? Yaş Ömer. Yaş Ömer. Yaş Ömer. Ömür uzat kaytmayıl yada Dikminim yaşlık dikti kaytır gibi Yaşlıkta sügen yar Salındım kilbar Sine Yaşlıkta sügen yar salındım kilbar Sine kıdem hemen Yalnızam yeşürmür yazmıştı rüzgardı Yaşasın yeşlik biri kaytır gibi Yeşlik bir gönülde ilmadır yerinde Vakıtlıca kilemdik kaytır gibi Yaşlık bir gönülde ilmadır yerinde Vakıtlıca kilemdik kaytır gibi Rahmet. Rahmet Tiaman. Fırsattan faydalanıp benim eytesim kilem. Tiaman bu günlerde yana albüm çıgarı üstünde işli. Bilesiz bu işler sponsorsuz bulmuyor. Sponsorlarını kütüp kalabız. Rahmet Tiaman. Zor rahmet. Ben Facebook'tan, YouTube'dan, burada Instagram'dan zaten boyuna canlı yayınlar bulamam. Bu vakit Türkiye Türkçesi bilen yerlayım. Ama bazen Tatarsa yerlerde yerlayım. Tataristan benim üst lehçem. Ama bazen Kırım Tatarı, Nogayca, türlü tümen Tatar yerlerini de yerlap çıkan. Türk albümü Türkiye Türkçesi bilen bulgan
yırlar çıkargım geldi. Ana da işte sponsor geldi. Ben Facebook'ta bütün videolarımın üstünde zaten banka hesap numaralarım var. Yardım etmek isteyen ele döbümde bulgısı gelgen herkeske hem sayfam hem konuğum açık işleri bileler. Rahmet Teoman. Şanıp kalabı sponsorlar tabılır, albümün çıkar. İnşallah. Saban toyu biyisiz bulmay. Büyüde halkının halk fiili salına. Şuna göre büyü ol halkının kabatlanmaz boylığı. Bir engebende yazışı, dramaturg, macarılı ekiyetler ustası Arabik Batullah Bulay dibeyte. Büyü bilmegen halk bulup saklana almay bit. Halkının hılkı büyüğünde şağıla. Bizde büyü bik güçlü bulgan. Bugün bizde Qunaqda Qozon Davlat Energetik Universitetining Do'stlik büyü kollektivining vekili var. Sizni ona beramiz. Исәнмесез, Казаннан Иске шәһәр татарларына кайнар сәламнәр. Мин Казан Дәүләт энергетик университетының Дуслык бию коллективы солисткасы. Үзебезнең университет һәм коллектив исеменнән ихлас күңелдән сезне татар халкына иң күркәм бәйрәмнәрнең берсе булган Сабан туе белән тәбрик итәм. Безнең халкыбыз өчен бу бәйрәм олы мәгънәгә ия. Ул язгы кыр эшләре тәмамлануын бигә генә калмый, татарларның хезмәт сөешчәнлеген, кунакчыллыгын, күңел киңлеген һәм игенче хезмәтенә чиксез хөрмәтен дә чагылдыра. Кайда гына ишетсәк тә, безнең өчен Сабан бәйрәменең символлары, традицияләре якын һәм кадерле. Сабан туйда борынгы гореф-гадәтләр, җыр биюләр, йолалар һәм уеннар бер-берсенә үрелеп бара. Бу рухи бердәмлекнең чагылышы. Бу елгы Сабан туйның да истә калырлык шатлыклы мизгелләре күп булыр. Аның күтәренке рухи киләчәктә игелекле гамәлләр кылу өчен көчләр һәм илһам бирер дип ышанам. Әфәгә таулы кыз җитәкчелегендә Дуслык бию коллективы, муниципаль, республика, бөтен Россия һәм халыкара хореография конкурсларында җиңү яулый. Дуслык төркеменең һәр иҗат мәйданчыгында чыгыш ясавы ул иҗат һәм талантларның зур бәйрәме. Тамашачылар педагогның һәр яңа хореографик куелышын алкышлар белән каршы алалар. Яшь биючеләрнең осталыгы һәм күңеллеге беркемне дә битараф калдырмый. Коллектив үз ватанының мәдәниятен, үзенчәлекле номерларын лаеклы күрсәтә. Үз халкының күңеленең бер кисәген Россия һәм чит илләрнең күп милләтле сәхнәләрендә яңарта. Профессиональлек һәм төгәл башкарту, кабатланмаслык һәм күз ябып алырлык торырлык, матур костюмнар, эшкәрсезлек һәм шатлыклылык Дуслык бию коллективының катнашчыларына айырып тора һәм аларны гомуми массада сизелерлек иҗади коллективлар ясый. Рәхмәт, бик зур итеп. Хәзер видеоны карарга тырышачакбыз. Халил, татар дансларını açabilir misin? Sesi gelmiyor. Zara ses yok. Halil ses yok. İlk önce videoyu açacaksın. Videoyu durduracaksın.
sonra masa üstüne aktaracaksın. Şimdi tekrar başlatacağım. Ses olmazsa tekrar söyleyin. Tamam. Tavuş yok. Olacak. Halil Bey, kulaklık yerine jack takılıysa ses gelmez. Zara ses gelmiyor hala. Gelmiyor mu? Halil ses gelmiyor. Ben Halil kulaklık taktın mı sen? Kulaklığım yok şu anda. Efendim? Şu an bağlı bir kulaklığım yok benim. Sesini açtın mı? Tamamıyla mı açtın? Herhangi bir hoparlöre da bağlı olursanız yine ses gelmez. Bilgisayarın kendi hoparlöründen çalması lazım. Tamam. Bugün videolarını koruy olmadık indi. Gafı yetersiz. Hazır. Kulaklığım yok ama sesin neden aktarılmadığı konusunda şu an hiçbir fikrim yok. Tamam. İnşallah bir daha etkinliğimizde videoları nasıl oynatacağı öğreneceğiz. Hazır göz aldına avıldağı soban tuyun getiriniz. İhtibar, kinet ulusu kişisinin bütün ihtibarı meydan ortasına tebele. Meydan ortasında iki irat peyda bula. Aralarında hükümdar. 3, 2, 1, alga. Eye. Söz kıraş turunda vara. Sözne Rumınya Tatarı, Rumınya Kıraş Federasyası reisi Naim Bilgin'e beremiz. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ben Naim Belgin, Romanya Tatarlarından Türkçe konuşacağım. İnşallah herkes anlar Türkçe. İşitile mi? İşitile, yaşı işitile. Koreşler ve arasında geleneksel Tatar Koreşleri dünyanın yaratılmasından bu yana ilk spor eylemleri arasındadır ve bugüne kadar çok az değişiklikle korunmuştur. Moğolistan'dan Bayan Kongor vilayetinde bir mağara duvarında bulunan Neolitik döneminden kalma ilk güreş tasvirinde iki çıplak adam güreştiği ve etrafındaki insanların izlediği görülmektedir. Yani yaklaşık 7000 sene evvel. Herkes bu eylemlere kureş derler. Bazıları Türkiye güreş diyorlar, Azerbaycan güleş diyorlar, bazıları boh diyorlar, bazıları koh diyorlar. Gürcüler bile Çibaoba diye bizimkilerden, Tatarlardan alınan sporu Çibaoba diyorlar. Ama bizim Tatarlar Koreş diye diyorlar. Bu kelime Orhon Vadisi'nde ve Yenisey Nehri yazılarında bulunur. Bu kelime iki terimden oluşur. Kur kelimesi güçlü manasına geliyor, sağlam manasına geliyor, cesur manasına geliyor, sarsılmaz, kararlı, sabit, birçok manalı kelime bu kur kelimesi. Gür, Türkçe'de de geçmiş gür diye yani güreş gibi
gür geçmiş. Ve ikinci terim eş kelimesi, arkadaş, dost, eşit, adil eşleşme anlamına geliyor bu kelime. Bir nevi yiğitler arasında adil eşleşme anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Efsaneye göre milattan önce 209 civarında ilk Tatar devletini kuran Büyük Han Mete, Türkler Oğuz Han diye tanırlar onu. Han Mete ölmeden önce oğullarını çağırdı ve konuşmasında şu sözlerle başladı. Ey oğullar, ben çok yaşadım, çok savaşlar gördüm, çita ile çok ok attım, aygır ile çok yürüdüm, düşmanlarımı ağlattım, dostlarımı güldürdüm, gök tanrıya borcumu ödedim, sizlere yurdumu veriyorum diye bitiriyor sözlerini. Bu sözlerden Tatarların sporları hakkında bazı bilgiler öğreniyoruz. Milattan önce 500 yıldan kalma komşu devletlerin tarihi arşivlerinde Tatarların birkaç oyun içeren bir festival olduğunu öğreniyoruz, anlarız. Ancak en iyi bilenleri Koreş, binicilik ve okçuluk olduğunu öğreniyoruz. Öteki oyunları fazla bir bilgi alamıyoruz. Yazılı olarak önemli bir delil Ahmet İbni Fadlan Risalesinde vardır ki kendisi 922'de Abbasi Halife emrinde iken Bolgar bölgesine yani Kazan'a yakınlarında ziyaret etmişti. İki batır meydanda Koreş tutmuşlar ve Kazan'ın bir koç hediye vermişler. Yani kim kazanmışsa ona bir koç vermişler. Tabii ki kurallara dair bir açıklama yok ama önemli bilgiler içeriyor. Kureş ve festivali anlatıyor. Yine isim olarak festivalin ismine yine bir açıklama göremiyoruz. Şimdiki pehlivan kelimesi daha çok kullanılıyor Türkiye'de ve başka ülkelerde, Uzbekistan, Azerbaycan böyle ülkelerde daha çok kullanılıyor. Yani pehlivan sarayın bekçileri diye bir şey, bir anlama geliyor. Tabii ki biz tercihen batır kelimesini daha iyi istiyoruz. Romanya'da da batır kelimesini kullanıyoruz. Çünkü bu kelime bütün Altın Ordu devletlerine Cengiz Han'ın hükmettiği topraklarda batır kelimesi vardır ve herkes tanır. Moğolistan biliyor bu kelimeyi, Kırgızistan biliyor, Kazakistan biliyor. Romanya'da da aynı. Yani batır kelimesini daha çok tercih ediyoruz. Tabii ki Türkler ya da başkaları pehlivan kelimesini seviyorlarsa sorun yok. Festivaller eskiden beri var. Lakin isim neydi bilinmiyor. Yani onu defalarca altını çizdik, söyledik. Diyorlar ki kurultaya ya da toya gelince küçükler eğlence yaparlar, büyükler büyük buluşma katılırlar. Eğlence derken oyunları kastediyor. Kuraş, at yarışı, okçuluk ve diğer oyunları kastediyorlar. Bugün değişik festivaller var. Tatar dünyasında da misal verecek olursak bu dünya göçebe oyunlar Kırgızistan'da, Moğolistan'da Nadam Festivali, Etnospor ve Kırkpınar Türkiye'de, Sabantoy Tataristan'da, Kurultay Macaristan'da, Sabantoy kurslarında, online kurslarında bir konuşmacı Sabyantoy'u diye altını çizerek bunu söyledi. Sabyantoy'u yani çocukların bayramı gibi bir şey anlatmıştı. Ve mantıklı olabilir de bu tür festivaller, bu uç oyunlar, güreş, kureş, at yarışması ve okçuluk her yerde var. Nadam Festivali'nde var. Bu göçebe oyunlarında var. Tabii ki onlarda daha fazla oyunlar da katıldı. Sabantoy'da da gördüğümüz gibi değişik oyunlar içerdi ve aldı. Ve
diyoruz biz kendimiz diyoruz ki bu Sabantoy'un gibi nasıl ve oyunları bütün dünyaya yayıldı bu oyunlar. Bu oyunlar sanki bunlar mesela polo oynuyorlar. Polo oyunu biliyorsunuz mesela. Onlar diyorlar ki beylerin ya da sosyetenin oyunları gibi bir şey diyorlar. Biz ve Tatarlardan bütün dünyaya bütün bu oyunlar yayıldı. Polo şu ana kadar diyorlardı ki Perslerde ya da Farslarda olduğunu diyorlar. Halbuki bizim Tatarlardan gelmiş bu oyunda kendi delilleri alarak yani bu Farslardan, İranlılardan alan delillerini ele aldık. Bir baktık ki kendileri orada demiyorlar ki biz icat ettik bu oyunu. Afrasiyab neydi? Hanına yanına gittiğimizde bu oyunu gördük diye diyorlar. Kendi delillerinde. Demek ki bu polo oyunu onlar icat etmediler. Yine Tatarlarda gördüler. Böyle yaptılar. Göreşe ya da Kureş'e dönersek Kureş dünyada üç çeşit şekil olarak, üç kurallara olarak yani kilitlenersek ya da anlatarsak üç çeşit Kureş var. Bu bizim Tatarstan'da, Kırım'da ve bel bağlı güreş ya da Kureş dediğimiz Kırgızistan'da da var, Kırım'da da var, Kazan'da da var. Sadece belden bağlanarak, Kureş yaparak biz düşünüyoruz ki bu beylerin ya da beklerin güreşi. Çünkü Uzbekistan'da, Kazakistan'da da var bu güreşi ama sadece berabere kalırlarsa bel bağlı güreşe geçiyorlar. Sadece belden güreş yapıyorlar. Baksınlar hangisi yani iki eşit arasında hangisi daha güçlüdür diye baksınlar diye sadece belden tutunuyorlar, böyle güreş yapıyorlar. Tabii ki ben gittiğimde, Kazan'a gittiğimde çünkü 4 defa gittim. Bizim arkadaşlar, oradaki arkadaşlar dediler ki gerçek güreş bu, gerçek bağlı güreş budur. Yani bizim Kazan'daki güreş. Kırım'a gidersek oraya onlar diyorlar ki gerçek güreş budur. Yani onlarda ayak çalımı var. Kazan'da ayak çalımı yok. Tabii ki doğru nerede olduğunu biz bilemiyoruz. Benim fikrim diyorum ki ikisi de orijinal güreş ve doğru güreş olan o da ikisi de doğru. Şu anda Romanya'da biz 5 çeşit güreşini tanıtıyoruz. Kazakistan güreşi, Uzbekistan güreşi, Türkiye'deki aba güreşi ki aba güreş şeye benziyor, nasıl diyelim, bir yelek üstüne giyiyorsun, böyle güreş yapıyorlar ve buradaki resimdeki belki de görüyorsunuz Sabantoy programı Mangalya'da 3 şehirde yaptık biz bir festival. İkinci gün Mangalya'da yaptık. 5000 kişilik bir yer istedik tam Karadeniz kenarında. Gördüğünüz yer orada güreş, iki çeşit güreş yapıldı. Kazan Kureşi bir de Türkiye aba güreşi yapıldı. Sadece finaller burada oldu. Bir gün önce Mecidiye'de eşleşmeler olmuştu. Biz bu 5 çeşit güreşini tanıtmaya, Romanya'ya tanıtmaya çalışıyoruz ve organize ediyoruz. Sadece uluslararası değil, köylerde de böyle festivaller organize etmeye çalışıyor. Bu resimdeki bir masterclass tatil köyünde birileri bizi davet etti. Masterclass vereyim bu Kazan Kureş'le alakalı. Kureş'i tanıtmaya çalışıyoruz. Kazan ve Tatarların kültürünü tanıtmaya çalışıyoruz.
ve hangisi daha doğru, hangisi yani bizim öncelikle şeyimiz değil, yani hedefimiz değil. Çünkü bütün bu Kureyşler orijinal ve şeyinden çıkmıştır. Eski tarihe göre yaşadığı için, yani bu sporlar yaşadığı için bazı değişiklikler, çok az bir değişiklikle bugüne kadar geldi. Bu Romanya'da yine biz düzenlendiğimiz Romanya'nın Mecidiye'nin şehrinde bir Kureyş 800 kişi bir salonda yaptık yani bu organizasyonu. Kazanan bir koç hediye ettik. Bu televizyonlarda ondan röportaj almaya gelmişler. Benim söyleyecek şeyler bu kadar. Sizin sorularınız varsa ya da eklenecek bir şey varsa sizden duyalım. Size ne ekleyebileceğiz ki? Çok sağ olun. Benim tek bir sorum var. Niçin koç hediye edilmiş önceden, eskiden? Biz İslam'dan önce tabii ki bir inancımız vardı. Bazıları şamanizm diyorlar. Tabii ki şamanizm belki de bir yanlış bir ifadedir. Tengri, biz gök tengriye, kök tengriye şey yapıyorduk, inanıyorduk. Tengris diye yayıldı şu anda böyle bir kelime. Şamanizm değil de Tengris diye bir kelime. Ve o zaman hayvanların bir sembolü vardı. Tabii ki bütün hayvanların bize bir sembol olarak kullanırlardı. Koç sadece koç değil, at bir semboldür, kurt bir semboldür, buga bir semboldür, kartal ya da şahin bir semboldür. Ondan dolayı bunları şeylerde nasıl deniyor? Bayraklarda görürsünüz. Mesela Mamay Han, yani Han olmadı hiçbir zaman aslında da herkes onu Mamay Han diye tanır. O 1335'te 1380'lerde yaşamıştı ve Romanya'ya kadar uzanan Altın Ordu'nun hakimiyeti yapıyordu. Tabii ki büyük bir idareci ve hanları adına devleti yürütüyordu bu Mamay Han. Romanya hatta kendi armasında bir buga var. Mamay Han'dan kalma. Çünkü onun simgesi buga idi. Ama Koç'a dönersek, Koç Kazakistan'ın bayrağında solunda belki de bakarsanız orada onun simgesi var. Koç'un simgesi. Görürsünüz böyle uzun bir şey var. O uzun şeyinde bu Koç'un simgesi var. Koç olarak büyük bir sembol vardı. Tabii ki bir kurt veremezdi ki yesin ya da etini ya da sembol olarak kurt onun yanında yaşasın diye biraz zordu. Ama sadece et meselesinin de dönmemesi lazım. Yani insanlar ona hediye ediyor et yesin diye. Koç bir sembol, yani güçlü, yeni bir hayat sembolü ve lider olarak. Çünkü koç bir sürünün içinde bir lider olarak görünüyor. Ondan dolayı koç benim fikrimce hediye olarak ondan dolayı veriliyordu diye düşünüyorum. Belki de arkadaşlar başka fikirleri olabilir, söyleyebilirler yani varlarsa. Belki Roza Hanım ancak söyleyebilir bence. Koç'u demin de dedim yani Tatarça olarak şimdi Türkçe söylemem lazım. Eskiden eski Türklerde koruyucu anlamında şey edilmiş yani kutsalmış o şeyler koçlar teke diyoruz Tatarça. Koçlar kutsalmış onun için yani koruyucu olarak şey etmişler. Onda hediye olarak vermeye karar vermişler. Şimdi zamanlar değişti yani dönem değişti. Şimdi araba da hediye ediyorlar buzdolabı da. Ama gelenek budur yani eskiden gelen. Romanya'da hep koç veriyorlar. Başka hediyeler olsa bile bir koç her zaman sembol kaldı. Herkes biliyor, Romenler bile öğrendi yani koç
kendileri de koç veriyorlar hediye. Öyle kaldı adetten. Bizden kalma. Bazı kelimeler biz unuttuk belki de Tatarcadan. Onların dillerinde kaldı bizim Tatarcadan kelimeler. Çok güzel, yani geleneklerini sürdürmek lazım aslında, yani diyorum ya, dönem değişince her şey değişiyor yani. Ne bileyim, şimdi bazı yerlerde at yarışları da yok. Bisiklet, araba yarıştırıyorlar vesaire, ama gelenekleri korumak babında bunların olması lazım yani. Koç her ne kadar şeyse de, araba yanında küçük kalıyorsa da hediye edilmesi lazım diye düşünüyorum ben. Sembol olarak biz Tabii. her zaman onu. Doğru. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rahmat big zor etip Naim Bey, Roza Hanım. Gafu ettiniz ama benim bu büyülerini koyup karışım kile. Hazır. Bulmasa bulmayayım da. Bulsa bula. Kurinem işitileme. Oldu. Hazır. Bu bizning Tatar büyüğü idi. Şağıştırı üçün men Kreşin büyüğün koyup qarayım sizga.
Zara Hanım biz turun. Al. Нәрсәдер әйтергә тырышты Роза. Биюләр biz күренми. Биюләр күренми? Күренмәдеме ни биюләр? Көрünde. Ben gördüm. Tanışta kildi. Күрендеме, күренмәдеме? Göründü. Körüldü. Biz gördük. Siz күрдегез. Роза ханым күрмәде. Күрмәсәгез, ишетмәсәгез, әйтегез. Менә бу Крәшин биюе. Крәшин татар биюе. Күренде ми? Ишетилде ми? Ярый, яхшы. Мин дуслык төркеменә бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәм киләчәктә уңышлар телим бу яшь талантларга. Хәзер мин сүзне Мингазова Нәфисәгә бирәсем килә. Ул безгә Краш турында җыр җырлаячак. Нәфисә, онытканмын, гафу ит, син режиссер һәм драматург Мингазова Нәфисә Якуб кызы. Дөресме? Дөрес. Барыгызга хәерле кичләр. Барыгызда Сабан туйлар белән бәйрәмнәр бәрәк булсын дуслар. Рәхмәт. Mahsus şeyden telemde göndeşenin uçma gider sofratına yolumuz sonrası eyleye gel
Şengene şekerim aşamasın o kutları sol sırtına yıldız son Şamasın o kutları Mertebeli yarışlarda kötülüğün kuleminde Bizde badırlar sınara, bizde badırlar sınara Saban tuy meyreminde Ey de yigit Şengene sağ sırtına anası Kırılıklar barajında İremler yapıldı. Sabantıların böyle kısmısı var. Varız aleyküm sürafet. Nefise Hanım'ına hazır mısınız? Başta işitmedik durusunu etkende. Ekran soğuk kolaydı. Bütünümüzün de. Ama internetiniz yaxşı işleyecek. İyi. Hazır işler misin? Ana hazır yaxşı işitəriz, yaxşı görəbiz. Anları Nefise Hanım, Gafut Nesim Kilemin sizni Mingazova dedim. Siz İbrahimova Nesife Yakup kızı. Sizin en iyiyiz Mingazova Züleyha Muhit kızı. Gafut'tınız bu yerde Kırıkçırı da Züleyha Hanım'ın sözlerine yazılgan idi. Eğer dilesen Nefise Hanım, mene hazır bulay jırlap, muzikasız jırlap koruyorlasız mı? Muzikasız mı jırlap koran? Kıyın bulmasa. Elbette. Mağlar kreşi bu uğramda şiremde Yigitler şiremden kuşa, yigitler şiremden kuşa Mahsız yegin külemge Heyde yigit gündeşinin Şepirma şamasın Kutlarım sağ sırtına Kukte yıldız sanasın Heyde yigit gündeşinin Şepirma şamasın Kutlarım sağ sırtına Kukte yıldız sanasın Mertebeli yarışlar var bütün il kuleminde Bizde batırlar sınava Heyde yigit gündeşinin şepirma şamasın Al kuterip sağ sırtına Kukte yıldız sanasın Bir güzel rahmet sizge dostlar. Beyran bilen. Arif Hanım, mikrofon kapalı. Rahmet Nefise, Züleyha Hanım yanınızda mı hazır? Sizni ana versek, bir iki jir jırlap gitəsiz mi? Şiir okup gitəsiz mi bizge?
Halil Nefise Hanım'ın şeyini açar mısın? Mikrofonunu. İşte mümkün. Biz Tatarlar koyda yaşasak da bizge qarab beye biriler. Birimiz tertip buzsak, günah kılsak, bütün Tatar yünsiz görüne. Şitte yürgen şokta tegi. Janda yurtik gülüf kadar, tinni, dinni, muğni, izge hislerini. Bir yuduruk bulup birleşik de, dile yakka dehvetleşik. Biz Tatarlar, koyda yaşasak da, ana telimizde sileşik. Tatar halkım, kuşumuz, tuğan tişirin birgelek başkanık. Gelegu, gelene, gelişlikte gilege, anlarım. Her gün kız yıllarımızdan onu yaşar üzerine. Kızlar, bizim böyle gel. Rahmat Viktor itib sizga amin shulay bo'lsin. Sholli yoqlarga qo'ynar selamlar. Men bit o'zimda sholli qizi. Uchrashuvlar kutib qolamiz. Amin. Hozir men eski shahar Tatarlari madaniyat ham yordamlashuv uyushmasining eski yetakchisi Vahid Tobiga sizni berasim kelar.
Aziz millettaşlar, bizning avulga 1946 yıllarında Ayaz İshaki konak bulup yaktaşlarını körüge keledi. Andan İstanbul'dan Ankara'ya gitgende avulda köngül yuvatıp gitedi. Bizim babaylarının anlatışına göre. Tabii Ankara'da Cumhuriyetini kırganda Atatürk bile işlerge kilgen bizim Tatar ziyalıları var ya. Ayaz İshaki, Sadri Maksudi, Zeki Velidi Tuğan, Ahmet Temir, tağın bilmegenlerimiz, unutkanlarımız buradayı. Mine anda Ankara'da yaşayıcı Tatarlar şaire bizim Saniye İffet Tuğan var ya. O kabirleri anda kimisinin Ankara'da, kimisinin İstanbul'da kabirleri, mezarları var. Mine Safiye İffet Tuğan'dan bir şiir okuyasım kiler. Kapı yitigizsin. Min Atilla'nın oğlu, kükregim yalkın dolu. Dünyada ismim oğlu, ötkenim zorluk dolu. İdil oral üzegim, Kırım benim kan tamirim, Türkiye küz bebeğim, Türkistan üz bağırım. Azerbaycan kullarım, Kazak Kırgız on yarım. Başkurdistan üz bağırım. Millet için tuğanım, tilim için ülermin. Cırlarımı, mınlarımı kardeşlerge bülermin. Hemengizge rahmetler, selamlar, sağlıklar. Yaşa, yaşa. Rahmet, big zor etip. İndi Sonya Rifat Tuğan degenden bir narsa aytip ketasim kile. Niyem jabılgan benim. Nişik jabqanmıdır anı bilmeyim de ama aşıldı mı? Sonya Rifat uzgan yıl isenlerinin kadrin, ölgenlerinin kabrin bir degen şora uzdırdık. Mında endi hem Cebeji kabirligine hem de Batı kentte bulungan Karşıyaka kabirligine bardık. Sonya Rifat Tuğan'ın kabri jimrik haldeydi. Bir kişi qoramagan tuğanları tumaşası yok. Kabrinde Ahmet Timir yasatkan bulgan. Ahmet Timir yasatkandan soň indi Ahmet Timir ölgenden soň kabrini qorawşy bulmagan. Kabir jimrik haldeydi. Orabızda akşa jiyip bu kabrini yasattık. Hazır ür-yaňa halinde. Taşı da Finlandiyadan kelgen. Finlandiyadagı okuşular alıp kelgen bulganlar eken Finlandiya tatarları. Taşın yaňarttık. Bari tik taşına timedik onun. Kırıyındağı mermerlerin yaňadan yasatıp kabri ür-yaňa halde. Onun için ölgenlerimizin de kabrin bilip turuk dip aytasim kile. Mine Vahid abi da hazır aýbatkina aytyp şiirini okudy Sonya Rifat Tuğanyň rahmet ýawsyn. Bir-birimizni unutmayıp kadirlep ýaşyk. Rahmet. Rahmet, Razı Hanım. Teoman, haydi bize ayrılmağız şarkısını söyler misin? Vay, boğuşum çıkmadı. Topta. Topta alıpla balaya. Haydi bakalım. Tavuş yetkilik mi? Ayrılmaz olsa da sebepleri kanatlarını kayıralım. Ayrılmışsa sebepleri ayrılmaz olsa da sebepleri kanatlarını kayıralım. Ayrılmışsa sebepleri suçlu bağırtmadan kuş yalnız bana kaçsa da bizde birge bulamayız sular birge aksa da yalnız kuş birgen sayın üstüne belirlerim
bilmemiz kaderleri. Yalnız akmış görken sayın üzüle değerlere. Bir nefes tüteceklerini bilmemiz kaderleri. Yalnız akmış gayrından kanatları. Kanatlarını ayrılır ayrılık azapları. Ayrılmalıyız ayrılmalıyız bu sabah sebepleri. Kanatlarının ayrılır ayrılık sebepleri. Ayrılmalıyız sebepleri. Kanatlarının ayrılır ayrılık sebepleri. Gideriz günde çaklarının bildiğimiz kaderleri. Kanatlarının ayrılır ayrılık sebepleri. Rahmet. Rahmet Teoman. Ayrılmayık. Ukmarışkan şektey birge birden bulayık. Tatarның келешегі hayırlı, yaxşı bulsun. Amin, amin. Rahmet bek zor etip, tağın kimnin söz eytesi kile, şiir, jir başkarasını kile iken buyurun. Ben Teoman'a etem. Hazır bu sene bulmadı da senege inşallah bizim avulda yasıyız bit. Şula bir zorguna bir tane şula yasayacağız inşallah Teoman. Bu seneden söz alam sinden. Senege kilesin inşallah sabah tuyuna. Nefise Hanım, Züleyha Hanım, sizin? Dünyaya taralgan Tatar her bir şilde var. Hem biz birbirimizni huplap, zurlap, oralaşıp yaşasak bile dünyada öz yüzümüzni yoğaltmabız, tanıtırız. Birgeleşip yaşayık tuğanlar. Eğer de koy jirdedir, dünyanın bir pişmağında saban tuyu bula kiligiz dileytesiz iken, biz şu melde kilip jiterge ezir. Jırlarımızı, şiirlerimizni tiyinçikke tinep. Hem de boş şahızga iminlik, izgilik dilep kalam. Rahmet bek zor etip. Roza Hanım? Ferhat Bey? Başta İskişehir derneği başta bulmak üzere, yani barığızga da bek zor rahmet eytesim kile. Bu jingil bir iş tugul, bulay qarab turga internette aşıraştık da, birlikte bulduk da, jingil, hiç de jingil iş tugul mındin uyuşturu işleri. Uyuşturgan kişigine bileminin kıyınlığın. Zara barı bizni da taptı, bir etip rahmet yavsın. Yep yaşkine kız bola bulsa da, barı bizni da birge getire aldı. Şün köngülden rahmet sana Zara. Yarı yalı senin kibik yaş kızlarımız var. Mındi bulsa milletimiz ülmezdi bulayım min. Milletimiz mengi yaşar, beyren bile barığızını da. Dağın aşıraşıma nasip bulsun. Yine rahmet eytemiz. Biz rahmet eytemiz. Uyuşmamız ismine rahmet eytemiz. Ferhat abi? Nefse dibetim hazır. Ne bu uyuşmanı ne diyeyim? Uyuşturulan. Online basada sabah toyuna uyuşturucu simülasyon internet etütçülerine bazılarına büyük zor rahmetlerimizle etesipkiler. Ben özüm kartaya başladım, nesninde işlerini işte bulmayın. Yani onun için gençlerine tapşırayım bu işlerini. Sizler de rahmet, büyük ibret yasadınız bana, büyük şart mı hazır. Büyük şart bakalım içinde sileşirken de bilmeyeyim ben de kamera karşısında sileşemiyorum alay.
Ben sizge birgine jır-jırlap jibereyim. Sarmanın boylarında yeşil alan, biçenler citer bir zaman şu, biçenler citer bir zaman. Nege bulunları bir künelle, ama ayrılışı bir yaman. Nege bulunları bir künelle, ama ayrılışı bir yaman. Yandım mı? Şu ayrı terekinle. Rahmet Biksir ettim. Büyük matlı biraderim. Tavuş yok. Tavuş tutsa ayırlayacağım da. Tavuşum yok şunun. Ayrat Eduard, üç bir iki siz bilen yumgaqlısızmı? Şunun bilen indi ayrılışırız biz. Rahmet bek zor. Roza Hanım sözlerine koşulup men de siz uyuşturuvchilarga bek zor rahmetini bildiresim kele. Şundan da büyük zor iş işlediniz. Hazırgi bugün günlerde de bunday bulay ettirip barabızın da bir araya getirip şundan da Sabantoy'un havasını bir hissettirge yardım ettiniz. Hem konulimizde Sabantoy bulup kaldı. Gelecekte de inşallah şulay birleşip, jıyılışıp, şunday motor çağrılar ötkəribіз. Video konferensiya şeklinde bulsa da bir-birimizni ko'rib, bir maydana bir o'rtaga kelib o'tirib bo'lsa da har vaqt shulay ham turli yoqlardan kelgan millatdoshlarimiz bilan ko'rishib o'tirishga nasib bo'lsin. Inshaalloh tam bir topqir bek zo'r rahmat barig'izga da. Rahmet Biksir ettim. Katnaşışçılarının barısına da, konaklarımızın barısına da ihlastan, şın көңілден rahmet eytem. Birge bulayık, birden bulayık. Sağ bulup durabız. İsen sağ bulağız. Sağ bulağız. Rahmet. Her qaysingizni Xudoga topshirdik. Sog' bo'lamiz. Canlı yayını durdurdum.